Honglokpet owi kimi club atom pen cepatir pi ponsi. Kalitang sing phang chola pen kalitang kareng tipi alang item amen pen. Memorial Football Tournament angdung kiti kepatupon. Honglokpet owi kimi club atom pen cepatir pi ponsi kalitang sing phang chola pen. Kalitang kareng tipi alang item amen pen Memorial Football Tournament kepatu bipon lo. Bangso angdung kiti patupon peaprang kalitang sing phang chola pen kalitang kareng tipi alang item apanci kemo ponsi. Bangso angdung kiti along kacepate pon ati mamen lake. IM Kotor FC lapen Jinong FC yang tumambong siang dung kiti along patu cetan pon lo. Bangso kalitang sing phang cho lapen kareng tipi alang item amen pen Memorial Football Tournament angdung kiti pon along. IM Kotor FC atum college pen cepai pon si championship anong etangka sori cap lapen trophy cepolong pon lo. Lapen Jinong FC atum kirem anong etangka sori troksi lapen trophy cepolong pon lo. La bangso ke patu along kelang cari pon mate referee Joakim Taro lapen adi sango tompensi ke patu lang cari pon lo. Labang so kalitang sing phang cho lapen kalitang kareng tipi alang itu mamen pen Memorial Football Tournament angdung kiti ke patu pon along. Manpeng ali pen kacetong don Karbi Anglong Autonomous Council along IM Madhuram Lekte Honglokpet owi kimi club amai pu bidan se kongchun mangdayaram tok bila pen kalitang sing phang cho lapen kareng tipi Hampton isi atum cetong don pen bangsong dong kiti ke patu measurement pacun ponlong lo. Ini dah Honglokpet long Uwi Kimi Club teman ben seperti di konsi Kalitang Sing Phangcho lapen Kalitang kasang tipi alang itu mamen pen ini lah bangso football tournament ini angdung iti ini kajut pon lo kasih ningaro pingan lo non pendangan Uwi Kimi harus sumaratum patfunat penan cihung lo non along ke patu long kami patu talang mi pik masih ningaro pikan lo lahen lo alama bangke ilitum asontina lo kami yang cerap situ dun lo pelorang ke sumara tungke kaita ke jada ason lo kami kacipati lo bangke aning kasuan ningga hang lo ilitum katu ke cerap situ dun lo masih non ilitum dak hekonong lo puku atim tungke patu kelang atum tak topik masih lahai yang lo ilitum cini nang to ya muni datum asontin lo ka aning ke hang du basuan ning ke hang lo ilitum papleng tu nang masih non ilitum ko Prajin Pen Bokule Sports Association lo championship la perana sa batum han aku puthor ilitum isia tournament biji pola tournament la bangso ciklo ang bangso ilitum bipon ko non amat along tinda la puson kapat hugi bipon aku sondo ulang masih Prajin Pen ilitum la championship la perana sab kelong tomang bongta aku ilitum patu bipon bipon lah no silan uta chuleng rila adu gawe yang ilitum hinten tabe nang cerap nang citu dum jai kapot mili yang lokal misi hisap nang ilitum suri patu ya semet Uwi Kimi club ladak kupino Honglokpet along alang ilitum penan ari dinggo cugi damtang bang kani litum Golden Jubilee sitame labangso club litum katalon pun dolo dan selang litum laan si activities ke paklang pono masih lason paklang pon bom pelorang ke litum tanding karong do kadu ga beni litum same asu se labangso Uwi Kimi club apa kacera pacitu dunia family bori pon lane cho Uwi Kimi o kalilo ini lugiti labangso ame chalom ke IM quarter team atum gol sikan cipai pono lapen ke runner saba bangke Jinong FC lagi dak local team lo
alang ni tum ta runners up cepat dulu sia khela ke pupu ta lang mi pik la si pupu ta chedai koi lo gol si vet pen si cepat hai factor Fini lason fini dat kali lo jadi tum presiden secretary ke deng lo bukan ke lason dapat obegini club pen organize patai-patai tu pig lo lasi lason ka organize ponang ko alam mangelalo non kiturmi obegini tu monda ka pachuhin am tu se aning parung ponang po ke mang ke sendiri tum lason ka pachu bang TV pon lasi fini bang ke karlitang nilipesar lo nilite sing phangcho lapen karlitang kasang tipi alang itu ciki momen pensi ini lah bangsa kepacu bang bipon lo pada ke alang itu mah hem ahin pensi alang akal ditang kasang tipi lepen akal ditang sing pangco tum hem mandela asopo tum sama family tum pensi ini lah bangsa trofi penceng lo ala pas mani penceng lo kado boleh alang cepat tiru bipon lo kita me kepacu ki bipon bang ke owe ki mikap pensi itu cepat tiru bipon lo pini lah ta memorial men pen lah sing phangcho la pen kasang tipi la bangso memorial men pen football tournament ki bipon la long masap so check pen than ita hari ke dampang tuning yang pangceng lo tuning isinya agir lo tuning ka langsung pada tum bahini yang lain bisa tuning ke itu lo tuning sekian andeng lo masih hati orang banget ini karena sakit di situ bukan kita jombang itu misal mau jadi apa sudah kemamen kan jelas bila masih kata apa Hori bahawa kan, oke cengkeh malam kan, hori bahawa itu dah saja lo, masih mereka garjan lo macam, mereka dani orang. kibang jelang singkan sem dalam buson memorial men pen ke patu bipon tu ilang Oh langsung sih mata, mana katanya kawan tu, macam ibu sih mata, si maju aja kalau tu mana langsung kan mana. Labang sopor se bipon tu ko. September malam September